Excuse me, ma'am. Oh, Pwede ko mangutana? pwede ra. Asa ang coffee shop dire? Naay duol nga coffee shop, diretso kaani nga dalan hangtod sa traffic light. Human anak, ma'am? Liko ka sa tuo. Tuo? Tuo. Unya, diretso kadayon hangtod sa gas station. Sa tuo? Coffee shop at bang sa gas station. Okay. Traffic light, tuo, diretso, unya at bang sa gas station ang coffee shop. Sakto. Salamat kaayo. Walay sapayan, amping. If this video has helped you, please like and subscribe for more. Daghang salamat.